Mnogi analitičari se slažu sa konstatacijom da kako god i kada god se završi kriza u Ukrajini, svijet neće biti isti. Ruska agresija na Ukrajinu donijela je ogromna razaranja, veliki broj civilnih žrtava, ali i mnogo nepoznanica o tome kakav će utjecaj invazija imati na svjetsku ekonomiju i privredu, naročito u segmentima proizvodnje hrane i energetike. Također, često se spominje stabilnost bankarskog i monetarnog sistema europskih zemalja, pa tako i Bosne i Hercegovine, te kakav će utjecaj na to imati ukrajinska kriza. O ovome u biznisu razgovaramo sa guvernerom Centralne banke Bosne i Hercegovine, Senadom Softićem. Poštovani gledatelji, upravo kako smo najavili, naš gost u večerašnjem izdanju emisije Biznis je gospodin Senad Softić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine. Gospodin Softić, dobrodošli u Biznis, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala na pozivu. Moramo krenuti od aktualnih stvari. Ima puno toga što smo i dogovarali u proteklih par dana da ovo vaše gostovanje. Moramo krenuti naravno od onoga što najviše naše građane rekao bih interesira i od te nekakve panike da možda pokušamo neke stvari smiriti ili na jedan kompetentan i normalan način objasniti o čemu se ovdje radi. Naravno Ukrajina, sva ova dešavanja koja su proteklih 14-15 dana, ne vidimo kraja. Ljudi su već u panici, građani su u panici i vi sami znate i pratite sve što se dešava. Je li Centralna banka je naravno institucija koja je zadužena za monetarnu sigurnost i stabilnost financijsku i bankarskog sistema? Jesmo li mi stabilni u ovom trenutku? Kao guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine mogu da izjavim da je monetarna stabilnost u Bosni i Hercegovini garantirana, zagarantovana, da je monetarna stabilnost izvjesna, da svaka kovanica i novčanica konvertibilne marke ima svoju protuvrijednost u euru i da u tom smislu građani nemaju razloga za bilo kakvu brigu. Pokazali smo to i u vremenu pandemije COVID-a, pokazujemo to i ovim danima u posljednjih 10-ak dana, tako da naše su rezerve dostatne, konvertibilna marka je stabilna i nemamo razloga da brinemo. To je lijepo čuti od čelnog čovjeka jedne od najvažnijih institucija trenutno u Bosni i Hercegovini i ne samo trenutno naravno. Međutim, morate shvatiti da svjedoci smo da ljudi idu u prodavnice, uzimaju, čini mi se potpuno bespotrebno, neke robne rezerve, da se svašta tu nešto dešava, a eto i bilo je nekih određenih problema sa jednim dijelom banaka u Bosni i Hercegovini. Kako je prema vašem mišljenju to sada riješeno? Mislim na Sberbanku prije svega, a čini mi se da je bilo poneka riječ je bila i o Raiffeisen banci. Kako vi tumačite sad sve ono što se, jer ste vi odgovorni na neki način i kontrolišete i rad entitetskih agencija za bankarstvo? Mi u stvari koordiniramo rad agencija, to nam je u mandatu po zakonu. U pravu ste. Zaista zbog ovih blokada koje su se desile prema bankama koje su iz Ruske federacije, pod udar su došle i naše dvije banke, Sberbanka Sarajevo i Sberbanka Banja Luka. Blagovremeno, promptno su agencije reagovali agencije za bankarstvo koristeći svoj zakonski mandat. Odreagovalo se na način da su uspješno izvršile restituciju tih banaka. Urađeno je sve na najbolji način da se zaštite klijenti, deponenti i sam bankarski sektor, uključujući ove dvije banke. Nije samo bio to slučaj sa naše dvije banke Sber, to isti slučaj bio u regiji i u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, a druge banke u EU su već blokirane na određen način. Znači, taj dio je prevladan vrlo brzo, efektno, uspješno i nemamo nikakvih posljedica. Danas te su dvije banke normalno posluju, nemaju nikakvih blokada, prešli su u novi sistem i ja sam jako zadovoljan kad je u pitanju taj posao odrađen. Moramo razumjeti i naše građane, moramo razumjeti obične ljude koji jednostavno nekako nam se svima vraćaju one slike od prije 30 godina kada gledamo sve ono što se dešava u Kijevu i u Ukrajini, slike koje smo mi ovdje proživjeli, koji smo bili u Bosni i Hercegovini i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, te stoga je vrlo bitno da Centralna banka u ovom trenutku garantira jednu stabilnost, to je zapravo ono što je vaš mandat. Dakle, bankarski sistem u Federaciji, čitavoj Bosni i Hercegovini je siguran. Apsolutno. Znači, bankarski sektor je po svim pokazateljima stabilan, likvidan, ima dovoljno slobodnih sredstava, dovoljno da može odgovoriti svim ovim zahtjevima. Centralna banka sa svoje strane odgovara svim zahtjevima komercijalnih banaka za gotovim novcem, kako konvertibilne marke, tako i za eurom. I to je
jedan uspješan primjer kako smo prevladali ovu krizu ovih posljednjih dana i taj trend se smanjuje. Ja razumijem građane da reaguju na isti način kao i sa kupovinom određenih prehrambenih namirnica i za gotovim novcem, ali mi im šaljemo poruku da nema potrebe da podižu više novca nego što im je to potrebno. Zato što konvertibilna marka je stabilna, rekao sam, mi garantiramo tu konvertibilnost. Jednu stvar treba da znaju da je teško kasnije vratiti taj novac u sistem. Bilo koju količinu novca, preko 1000 ili 2, zavisno od pravila banaka, je teško vratiti nakon mjesec, dva u sistem, a ne znam zašto podižu, ako podižu određene novce. Imali smo to s početka COVID-a, radilo se o 300-400 milijuna konvertibilnih maraka, oko 100 milijuna eura, to se stabiliziralo, građani vide da ima novca, mogu da koriste druge vidove plaćanja i tako da... Da, financijski sistem kod nas nije samo tu i centralna banka, ali tako imamo agencije entitetske za bankarstvo, ali imamo agenciju za zaštitu depozita i tako. Dakle, ima jedan sistem koji je, možda to građani ne znaju sve te detalje, ali koji zaista garantira tu neku stabilnost, čak i ovako vanrednim okolnostima. Gledajte, centralna banka je malo specifična Bosna i Hercegovina odnosno na druge centralne banke u regiji, zato što u svom mandatu ima jedini instrument monetarne politike, to je obavezna rezerva. Superviziju obavljaju agencije za bankarstvo entiteta, a postoji još pored ove 3 institucije i agencija za osiguranje depozita koja ima svoju ulogu u osiguranju depozita i on je u visini 50.000 konvertibilnih maraka, što je jako dobro da postoji takva jedna institucija u slučaju ako dođe do problema u bankarskom sektoru. Centralna banka koordinira rad agencija, održavamo jednomjesečno sastanke, razmjenjujemo informacije, to je uloga. Po potrebi sazivamo i stalni odbor za financijsku stabilnost. Takav sastanak je bio organiziran 3. marta, jeste. Pored centralne banke tu učestvuju ministri financija i trezora Bosne i Hercegovine, dvije entitetske ministrice financija i direktori agencija za bankarstvo oba entiteta, i tu smo razmijenili ova iskustva, spoznali šta se desilo, vidjeli kakav je bankarski sektor, i onda smo poslali jednu poruku da građani treba da budu mirni. Centralna banka garantuje za monetarnu stabilnost, ovaj dio restitucije banaka je uspješno urađen, kao što sam rekao, u zaštiti klijenata, deponenata i tako dalje, pokazatelji to govore. Agencija garantira za depozite, prema tome nema razloga za bilo kakvu nervozu kad je u pitanju monetarna stabilnost. Da, komercijalne banke su dakle likvidne. Kako vi cijenite, sada izlazimo nekako iz ovoga perioda pandemije, barem tako i struka kaže, ili tu negdje smo neko rekao bi silaznoj putanji, ili zapravo više niko ne govori o infekcijama, o pandemiji, svi smo se da tako kažem prestrašili ovoga što se dešava u Ukrajini, eventualnog preljevanja stvari ovdje prema regiji Zapadnog Balkana. Kako vi sada tumačite, mogu li naše komercijalne banke, imaju dovoljno novca da ipak idemo u jedan užurbaniji, intenzivniji razvoj privrednih aktivnosti? Jer to je nešto što ovu državu može spasiti sigurno. Imamo li dovoljno novca, imamo li dovoljno linija, kako cijenite tu vrstu angažmana komercijalnih banaka? S obzirom da vi imate uvidjeli u svaku kako one posluju i kako radi. Gledajte, mi smo bili u pandemiji, izlazili smo iz pandemije, svi pokazatelji s kraja 21. godine i početkom 22. su ukazivali na značajan industrijski rast, na pojačan izvoz, na projekcije o ostvarivanju pozitivnog GDP-a, pričali smo o 5,8%, svi su trendovi bili pozitivni. Jako je veliki optimizam bio, čak i ono inflaciji o kojoj smo govorili smo da očekujemo da će ona s krajem godine da splasne. I u takvom jednom optimizmu dočekali smo Ukrajinu bukvalno na dan kad se to desilo i sve se promijenilo. Što se tiče bankarskog sektora, ponavljam, i Sberbanke su bile likvidne i jedne od jako pozitivnih, uspješnih banaka, tako da je dobro da smo reagovali, da je urađeno ovako kako je urađeno. Banke imaju dovoljno likvidnih sredstava i danas, depoziti su ukupni preko 28 milijardi, to je rekordan rast depozita. Tako da i građani imaju jako puno depozita u bankama. U ovih posljednjih 8-10 dana se desilo mala odstupanja gdje su građani pomjerali depozite iz jedne banke u drugu
što se dešava. To je rezultat ove panike o kojoj smo govorili. To je sve normalno. Bilo je očekivano bilo da će biti pojačani zahtjevi banaka, odnosno građana i privrede za gotovim novcem. To naravno nije problem za centralnu banku, mi možemo da odgovorimo tome, ali to već sa današnjim danom ili sa včerašnjim danom je u blagom padu. Sberbanka nam se gotovo uopšte nijedna ne pojavljuje sa zahtjevima za gotovim novcima. Recimo, u početku su bili najzastupljeniji. Dakle, novca gotovo u Bosni i Hercegovini ima, taj sistem je... Da, ali za privredne aktivnosti, kao što ste rekli, ali za investicije, treba nam stabilnost. Pazite, nama treba stabilnost. Sad smo u vremenu u kome evidentno su rast cijena, inflacija, evidentno su političke prilike kakve jesu, u kakvim živimo. Investicije to, kako bih rekao, nije pogodno ambijent za investicije. Investicije traže siguran makroekonomski ambijent i novaca ima, treba nam, znači, stabilnost da bi se to moglo. Kažu stari ekonomisti da je kapital vrlo plašljiva životinja, pa brzo pobjegne ako nije, upravo nema ove sigurnosti u kojoj vi govorite. Nažalost, u toj sigurnosti... Ja mogu se reći sa pozicije centralne banke. Vidjet ćemo. Nama ta politička situacija u Bosni i Hercegovini nije pravila zaista nikakav negativan utjecaj. Čak našoj ekonomiji ukupnoj. Možete da svjedočite i vi tome. Bilo bi dobro da fokus sa političke strane okrenemo ka privredi i ekonomiji, vjerovatno bi taj efekt puno brže i lakše vidjeli i tako dalje. Ova institucija koju ste vi na čelu je zapravo, kad evo spominjemo politiku, nisam htio i mislio da puno večeras o tome govorimo, ali ne možemo ne spomenuti određene pritiske koji na ovu instituciju već duži period, proteklih par mjeseci, da ne kažem godina, dolaze upravo iz entiteta Republika Srpska. Kako to ocjenjujete i kako se, hajde da kažem, nosite s time? Centralna banka Bosne i Hercegovine, kao većina i sve centralne banke, je neovisna institucija ili trebali bi da budu neovisne institucije. Naš zakon o centralnoj banci jasno kaže da centralna banka u izvršavanju svojih zadataka je neovisna od Federacije, Republike Srpske, vlada, misli se na vlade, na institucije i tako dalje, u donošenju svojih odluka i upravljanja i tako dalje. Prema tome mi nastojimo da izvršavamo naš mandat, a to je da držimo monetarnu stabilnost, održivom, stabilnom i izvjesnom, da je to u interesu građana i privrede, da je to u interesu ekonomske stabilnosti i ekonomskog razvoja. Prema tome mi nećemo sigurno ništa učiniti što može da ugrozi stabilnost, ekonomski prosperitet i tako dalje. Evo prije par dana je član predsjedništva, gospodin Dodik, evo imam tu upravo sam, zato je ponio ovaj papir, na zadnjoj sjednici predsjedništva traži izmjenu zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Mi smo upoznati sa tom inicijativom, možda samo par napomena. Ta inicijativa se odnosila, koliko imamo informacija, na mogućnost investiranja deviznih rezervi u domaće hartije od vrijednosti Bosne i Hercegovine i entiteta. Postoje pravila kako se mijenja zakon, bar govorimo o zakonu o Centralnoj banci. On se može promijeniti uz konsultaciju sa Upravnim vijećem Centralne banke. Tačno jasno stoji u zakonu. Prema tome, tu će se više pitati struka, da tako kažem, nego politika. Ali to nije možda toliko važno koliko je važno da takav jedna inicijativa nisam siguran da je moguće izvodljiva iz nekoliko razloga. Zato što nijedna centralna banka ne kupuje domaće hartije od vrijednosti. Prvo, Bosna i Hercegovina nema svoje hartije, entiteti imaju. Drugo, naša politika investiranja deviznih rezervi je takva da se one investiraju na likvidan, pod kriterijem likvidnosti i stabilnosti. U hartiji od vrijednosti zemalja visokog rejtinga, banaka, komercijalnih banaka, sve je to Njemačka, Francuska, Holandija, Finska, Luksemburg, recimo. Zašto je to važno? Zato što u svakom času možemo ta sredstva unovčiti, da tako kažem. Tako da, to je ona garancija za valutni odbor, da, kao što sam s početka rekao, da garantiramo za svaku kovanicu, novčanicu, da imamo pokriće u njoj. To je ona vezanost. Jeste. Previše bi bilo rizično po monetarnu stabilnost ako bi se ovo desilo da se investira. Znači, ne bi mogli naplatiti tako brzo i lako. Kada spominjete currency board, odnosno valutni odbor, i tu ima nekih oprečnih, barem ono koliko sam pratio zadnjih, pa neću reći mjeseci, nego 10-ak i više godina. Postoje u Bosni i Hercegovini stručnjaci koji nisu preveliki fanovi, da tako kažem, žargonski valutnog odbora. Kako vi to ocijenite kao čovjek koji je ekonomista prije svega i jako dobro poznaje financije?
je li Bosna i Hercegovina spremna da uopće počne razgovore o ukidanju takve jednog aranžmana ili nama ipak valutni odbor i dalje treba s obzirom da moguću inflaciju povećanu i tako dalje u EU vremenu u kojem živimo. Svi smo svjedoci i vi i mi građani da 25 godina valutni odbor daje pozitivne rezultate u Bosni i Hercegovini upravo zbog ove monetarne stabilnosti. Ja ne vidim u ovom trenutku alternativu valutnom odboru. Kao što sam rekao, vrlo važno je da građani imaju povjerenje u konvertibilnu marku. Mnoge su zemlje u covidu pa i sada investirale u stabilnost svoje valute. One koje nemaju čvrsto vezano, iako se svi vežuju uz manje više mala ustupanja za euro. Mi nemamo potrebu za tim. Garantiramo tu stabilnost. Ono što je možda najvažnije da građani znaju. Valutni odbor omogućava da imamo stabilnu valutu, odnosno ne može se desiti da domaća valuta manje vrijedi, da devalvira. Znači, to je važno. Ako imate 100 maraka, vrijedi vam recimo približno 50 eura, vrijedit će vam i za godinu i dvije i obrnuto. To je zakonom garantirano, prema tome nema razloga da dižu eure, da dižu više nego što im treba, tako da to je dobra i pozitivna strana valutnog odbora. Dobra strana je što valutni odbor ne podrazumijeva štampanje novca bez pokrića, po zakonu, ne podrazumijeva financiranje nekih političkih ili nekih investicija koje nisu ekonomski opravdane, u stvari ne podrazumijeva bilo kakvo kreditiranje. Ima ona i određene ograničenja, ali su puno veći doprinos je njen u Bosni i Hercegovini. Kad se izvaži što je dobro, što je loše, vjerojatno ovo prevagne argumenti za postanak. Bilo bi prerizično po likvidnost, po stabilnost i tako dalje. Prerizično, pogotovo u vremenu. Ja sam nekada koristio jednu krilaticu koja nije moja, nego sam je uzeo da stabilnost nije sve, ali bez stabilnosti sve je ništa. Mi imamo stabilnu valutu i ne bi se s time, bar ova uprava, ovo vijeće ne razmišlja. Na neki način poigravali ovako, da tako kažemo. Dajte molim vas da vidimo još, tu negdje smo još par minuta ovoga razgovora. Mi imamo dosta kontakta i sa građanima, ljudi zovu, emisija Biznis se bavi i tim stvarima naravno. Šta je sa kreditima? Hoće li biti povećanja kreditnih kamata? Ja sam razgovarao proteklih par izdanja naše emisije, imali smo goste i gospodin Kutle je bio kao predsjednik udruženja banaka. Imamo već i uspostavljamo dobru saradnju sa gospodinom Mahmuzićem koji je čelni čovjek Federalne agencije za bankarstvo i dakle sa tim ljudima koji su zaista u tom nekom krugu najužem onih koji najbolje poznaju financijska kretanja u Bosni i Hercegovini. Šta je sa tim kamatama? Hoće li one ostati i od čega to uopće ovisi sada u vremenu u kojem imamo Ukrajinu, imamo ovo što imamo i ovo što živimo? Kamate su, ja pretpostavljam da su i sagovornici vaši i moje kolege s kojima imamo svakodnevnu saradnju, rekli da su kamate na najnižem istorijskom nivou. Da. Nema razloga, bar u kratkom roku, da dođe do rasta kamata. Rekao sam da ima dovoljno potencijala kod banaka, dovoljna je ponuda, veći je problem na strani potražnje. Ono od čega zavise kamatne stope u Bosni i Hercegovini njena vezano za euro Libor. On trenutno je na vrlo niskom nivou, tako da ta očekivanja su bar u nekom izvjesnom ili kraćem vremenskom periodu da neće doći do rasta kamata. Ako se pokaže za neophodnim, vjerovatno će se onda i naša situacija. Ali da ponovim, u jednom kraćem vremenskom periodu ili srednjem ja ne očekujem rast kamatnih stopa. Uprkos jednom pogoršanju situacije ipak imamo, svjedoci smo da gospodine Softiću ipak i politička situacija puno toga određuje. Mi govorimo o ekonomiji, o privrednim kretanjima, o pokretanju, investiranju, ali šta ćete vi ako politička situacija to se određuje, determinira mnoge stvari? Pa politička situacija, ako izuzmemo Ukrajinu, je ista već 2 godine posljednje, tako da, ali sam rekao, dobra stvar je da ekonomija nije tako pod direktnim, Bosne i Hercegovine, pod direktnim utjecajem politike. Ako bi uspjeli otkloniti taj dio političkih nekih barijera, vrlo brzo bi osjetili građani efekte tih ekonomskih pokazatelja, kao što sam rekao, izvoza i tako dalje. Ova stabilnost nam daje tu predispoziciju. U posljednje 3-4 pregleda rating agencija koje smo imali za Bosnu i Hercegovinu, mi smo dali doprinos, Centralna banka, da zadržimo kreditni rating Bosne i Hercegovine u ovakvim okolnostima izgled. Tamo postoji 2 vrlo važne karakteristike. Da valutni odbor daje makroekonomsku stabilnost i izvjesnost Bosni i Hercegovini,
kao jedna od vrlo važna i pozitivna, a da političke prilike nisu dobar signal za investitore. Ako bi se popravilo to, rejting bi zemlje bi se podigao. Tako da to je nešto što izuzimamo Ukrajinu, što ja želim da se desi u Bosni i Hercegovini. Evo, kad govorimo o inflaciji, ona je sad nešto ipak malo povećana, ali tako, ta stopa nije baš uprkos aranžmanu valutnog odbora. Šta sa inflacijom? Kako to riješiti? Uprkos ovim očekivanjima o kojima smo govorili. Najnovija preliminarni pokazatelji za eurozonu kažu da je stopa inflacije 5,8%. Najnoviji naši pokazatelji govore o 7% stopi inflacije. Znači, ali svjedoci smo definitivno rasta cijena, pogotovo energenata, pogotovo nekih prehrambenih proizvoda, i na to treba, o tome treba jako voditi računa, svi treba da vodimo računa. Centralna banka sa svoje strane nema puno instrumenata da može da djeluje, ali mi činimo sve da bar kroz ovu stabilnost činimo. Veći fokus je na fiskalnoj vlasti da pokuša da učini, i ja vidim da se nešto razmišlja o tome u vidu da se probaju da se proba staviti moratorij na akcize, da se proba bar privremeno ograničiti marža, da se proba učiniti nešto sa porezima i doprinosima, možda da se nešto učini u vidu subvencije nekih troškova na ugroženim kategorijama stanovništva, i uvjeren sam da će u stvari vlasti naći neki model kako da pomognu građanima i privredi, kao što je to bilo s početkom pandemije. Ništa, za kraj onda teško je predvidjeti. Puno je nekako parametara koje još uvijek u ovom trenutku ne znamo i kako će se razvijati, ne znamo šta će sutra biti, ne samo sa ratom u Ukrajini, nego će se otvoriti neki novi problemi. O tome se intenzivno govori, ali kako procjenjujete ovu 22. Bosna i Hercegovina ipak ima šansu? Da nema Ukrajine, ja sam zaista kontinuirano bio optimista i u pandemiji da će ekonomija doživjeti pozitivne pokazatelje. Ukrajina je napravila određene probleme svima, da kažem probleme, kad govorim sukob u Ukrajini, situacija sa Ukrajinom. Ja sam optimista da to neće potrajati, zaista su razaranja ogromna, žrtve su velike, i da ćemo svi zajedno izaći iz ove situacije, jer scenarij kojih smo svjedoci će sigurno se prelijeti na Bosnu i Hercegovinu. Negativni. Što se tiče pritisaka na centralnu banku, vi ćete to i dalje, rekao bih, sa nekim argumentima, argumentima struke odbijati? Ja sam rekao, naš mandat je monetarna stabilnost i nećemo, u centralnoj banci imamo profesionalne odgovorne službenike i nećemo sigurno dozvoliti da bilo šta učinimo što može da ugrozi zakonski mandat centralne banke, monetarnu stabilnost i predispozicije za ekonomsku stabilnost, rast i razvoj, što je u interesu građana i privrede Bosne i Hercegovine. Hvala na razgovoru, gospodine Softić. Hvala vama.